Ja, no, dobro. Seveda. Ti si je drugačen. Miklavška ulica 26. Ne, no, aha, Senca je bila. Miklavška ulica 26, 2000 Maribor. Možno. Ne cesta, ulica. Tista cesta napisana. Ulica je pravilno, ker cesta je v Miklavžu, ulica pa v Mariboru. Boste še drugem? Ja, prosim. Jaz vam pa pomogel, Ivan Wolfek. 25 Ja. Ivan. Wolfek. Ja, sem prav napisal. 25. 71. Ti podatek Vi še? vam preverjate. 23. 59. Sedem bo besede. Sedem bo besede. Na pamet. Čakaj, ne, vi šlatate nečudne ljudi. Ne šlatam, bi se mogli. 0, 0, 2, 6, 7, Boste držal? 3, 8, 8, 1. Proti Erik, ne? Dajte se poklicati, pa mi javite, kje ste, lokacijo točno, sprejem.